ที่ดิวิชั่นคลียร์ตัวเตะจะไปอุเลสิลเลนกอลิกันนี้Serchhip Vangkhuaให้เราง่ายทางMizorama nitina shivei hmuhchhuah chuan hniam lam apan hret Nimin khan shivei mi zangar somhnih pali hmuhbelh niin Vawiin khan Serchhip COVID-19 positive mi som pakhat hmuhbelh le ani bawk Nimin khan ZMCR-TPCR laboratory COVID-19 positive mi pali hmuhbelh ani tunet laboratory sample test zinga COVID-19 positive hmuhchhuah somhnih pariat an oma rapid antigen test manga COVID-19 positive hmuhchhuah tharzali somriat pakwa an om thung ani ZMCR-TPCR atang hmuhbelh mi pali te chu Aizawl district vek an ni tunet atanga positive hmuhchhuah mi somhnih pariata hian Longtlai district atanga hmuhchhuah an tam bera mi som niin Longlei district atangin mi pakwa hmuhbelh ani Champhai District-ah mi panga Serchhip District atangin mi pathum bawk Aizawl District atangin mi pakhat hmuhbelh ani vele bawk Rapid antigen test manga hmuhbelh mi zali somriat pakwa omin Aizawl District-ah mi zathum somli pariat hmuhbelh ani Serchhip District-ah mi somruk hmuhbelh ani boka Longtlai District-ah mi somthum pasari Siha District-ah mi som paruk Mami District-ah mi som pali Nathial District atangin mi pasari Champhai District atangin mi pahnih Longlei District atangin mi pakhat hmuhbelh ani boka ani baka hian Serchhip District atangin mi pali hmuhbelh ani vele bokani Serchhip atanga hmuhbelh te hi veng chung pathum le ramthun veng atangin mi pakhat ani veng chung atanga hmuhbelh te hi meichhia kumsomli pakwa le kumsomriat pathum mi positive contact atanga shikai symptoms nei an ni ramthun veng atanga hmuhbelh hi mi pa kumsomthum pangami positive contact atanga shikai symptoms nei ani kan thu don danin Vawiin khan Serchhip covid shikai hmuhbelh le ani he thubuat sailai thleng hian mi som pakhat hmuhbelh ni in veng chung atangin mi pariat PNE veng atangin pahnih mar veng pakhat baka bazar veng atangin mi pakhat hmuhbelh ani bawk kum khata tanga kum somnga panga vek ni in symptoms nei vek an ni contact tracing ti mek ani bawk ani Nimin thleng khan Serchhip District-ah ASF vangin Vawk sang thum zahnih paruk athi to Vawk sang hnih zaruk somthum pahnih suat ani to bawk Serchhip District-ah ASF shilenga wanga nitina Vawk thi zat atla hniam hret zela Nimin khan kho pasari Vawk thi som pasari omle in heng zinga som chu New Serchhip mi ani keituma Vawk pahnih thi in veng chung Kawnpui North chuan thartlang nuam hualtu le bak tonga Vawk pakhat theu athi bawk heti hian Nimin thleng khan Serchhip District-ah khosomhnih pakwa ASF wangin Vawk sang thum zahnih paruk athi to Vawk thi tamna ber then zola Vawk zakwa pakhat athi to ani Nimin khan Serchhip District chunga pathuma Vawk pakwa suat le ani boka heng te nen hian Serchhip District-ah ASF shilen na hmun ni lova Vawk suat chu sanghnih zaruk somthum pahnih zet atling to bokani Nimin vek khan Mizoram puma African swine fever wang hian Vawk za som kwa an thi Mizoram district som pakhata khwa le veng zahnih somhnih panga te chu African swine fever infected area puan ani to heti hian Mizoram hun sang ASF wangin Vawk singhnih sanghnih zanga somruk pakhat an thi to ani Animal Husbandry and Veterinary Department shiat puina in Vawk somli suat an ni boka heti hian Vawk suat to zong za chu sangriat zaruk som pakwa handling to ani chan shiat lo Vawk thi hi somhni omin heti hian Mizoram hun sanga chan shiat lo le ASF rin hlelwanga Vawk thi chu zariat somhni paruk antling to bokani Nimin thleng khan African swine fever le norin hlelweng le khwa za pali a ommek Nizan hmasa khan Serchhip AOC Veng-a Midland Middle School le Block Resource Center BRC te chu rawk niin heng hmun pahnih rawk tua pu te hi Nimin khan Serchhip Police te chuan an man ngal Serchhip AOC Veng-a Midland Middle School le Abula BRC te hi Nimin zing khan rawk ani ti hriat chuanin police station FIR thelu ngal ani Serchhip Police te chuan chuizui ngalin heng office pahnih rawk tua pu zo than sanga kum somhni New Serchhip Venglai le Vanal Ruat ki ma kum somhni pathum ramthun veng ne in soi te chu Nimin khan police te chuan an man ngal ani police te hne na hanin puan na atanga alandanin heng mi pahnih te hin Nizan hmasa dar khatvel khan Midland Middle School hian abang tail tike in an luta laptop le accessories sang an lak ba ka thir tiang tela chuakin hemi mang hian Abula BRC kongka kar chele in chung na sataka han swa samba ka handy camera le computer keyboard an la chuak bokani heng an thil lak chhuat te hi police te hian an mukir le vek bok ani
Vawiin Zuma Khan YMA Hall Kawnpui Vengtharah MZP Sub-Headquarters Kawnpui Buat Sayin HSLC le HSSLC a Kawnpui Mual Vum Zan Lon Mual Khang Hortoki le Khamrang atanga zirlai ti tha ti choi moina hun nei ani a Pu C.Lalramzauva, Advisor to Chief Minister Serchhip Nimin, Pu Israel Ramtharnghaka, President MZP Sub-Headquarters Kawnpui he hun hi akai shwayani. Khwalian Pu C.Lalramzauva, Advisor to Chief Minister chuan Sri Lanka ra Kawnpui le chevel khwa changa zirlai ti tha choi moina dong thei thanem tak an om chu lom omati thu soya choi moina dong phalo te chu bulchan thatna konga hlotlin na sa jok chan tuma chan la chunjam zel turin acha ani Pu C.Lalramzauva chuan kum khat chuang Sri Lanka ra hin khwa khelna nen film khur takani tin nun phung kalpui ngai thin chuan e zon na le ni tin nun phung a hong na sat zia ta langin he Sri Lanka Veng-a har satna kan ma chon thin atanga kanin siam thatna turte tran kan lak thar ngai na lai te le in to del na konga malak angai na sat zia te zir chuak theu turin kal khom te acha ani Tokyo a Olympic nei zota ka India hockey team atel nulal remsia mi chu fak omati thule infiam na chu ezon na tlak ramti min thatna konga manropoi mo takani thu soyin infiam na lama tui mi te po an tuina lama chuan hlotlin na chan ngei tuma be turin acha Tokyo Olympic thupui faster higher stronger together chu infiam na mai ni lovin ni tina kan thupuya ta na von apoi mo thu asoi bokani Pu C.Lalramzauva chuan zirlai kal khom te chu hlotlin na chang tur chuan midang te ai tai mak le te rei pe achul thu soyin tum chiang tak nei sa a hlotlin na chan ngei tuma tumru na nen be theu turin acha ani Pu David Seal nun moi Secretary MZP Sub-Headquarters Kawnpui chuan in hmel hria tirna le report toi pek na hun a hmanga Pulung tileng avarte VCP Kawnpui Venglai hne na tangin career guidance chungcha ngai thlak ani bokani voina zirlai za somni choi moi te hi distinction le first division na pass te anni a Kawnpui khochhunga tangin HSLC exam zirlai ti tha somthum pariat le HSSLC somthum pathum hortoki tangin HSLC exam zirlai ti tha som paruk le HSSLC paruk Mual Vuma tangin zirlai HSLC exam ti tha pahnih le HSSLC som pakhat Mual Khang atangin HSLC pathum Khamrang atangin HSLC pathum le HSSLC pahnih le Zanlon atangin zirlai HSLC exam ti tha pali le HSSLC pahnih te choi moina hlan anni Chief Minister Pu Israel Ramtharnghaka chuan Nimin Khan tuidama kilometer somriat pali point panga biala sei Kheda chera dam chera zamuang kortha tuilut kon KDZK tirot chu a hong North Eastern Council NEC atanga sumhu mangin Mizoram Public Works Department chuan he kong hi single lane atanga intermediate lane siam na hi athokani Chief Minister Pu Israel Ramtharnghaka chuan kong hon na puala in khom toy buat saya ele bara mason atan kong chalin kalpo na tha nei apoimo thu soya KDZK ti kong pui chu Zoram pum tan le abik takin khotlang tan changkai takani thu soya mabak la ompo zo thwai abe sei thu soi COVID-19 shileng in hunrei takmin chen sil to in hei hian mason na sang ati chuan op pha chungin thoktu ten thei top chua ma an lak na chu lom om mati ani Chief Minister chuan ei turein to dal chu sarkarin ngai poimo in thohona thatak nen ram in to del en ton tla ka kan ram hi kan siam thei thu soya Mizoram pum puitan cho in to del tur chuan thing lo ne kum tin ram wa kwal ni lovin leile ta siam thei lai leile ta siama khol manga en kolin thasen ngai tam si lovin bu kan mamo chu kan thar chwa mai tur thu soya tu hnaya kan boruak to na tangin thlai le theilama kan in to del thei ti alan thu te sa le thil dang rem changa pia nga in to del atum thu in to del chulati thu soya Chief Minister chuan sumjang thlai te hi ani anga thon chuak mai lovin hlok na tam zo kan hailu theinan mani ram chunga ngei man zo ka siam turin processing plant te da in kong sang malak theina a om thu asoi Nimina kong honta khi a project minga improvement and upgradation of KDZKT road from single lane to intermediate lane ti a vo ani a North Eastern Council NEC Commission chuan January nikwa sang hi som pathum khan hemetan hian chengwe bel chaza somthum pali point pasari bial asangshana state in atum ve tur za somani MS
Dripel and LBCI Limited JV Gawati Tetsu made some Nipanga Sang Nisom Panga Khan, Ziang Webel Cheza som Sari Pakua, Point Paruk Patum Manga Hekong Siam Nahi Toktura Clanfel Ania, Sanction Le Work Order Pekara Retar Atsua Vangin Toktura in Tiam Nazat, He Asang Ta Ane, July Nikat Sang Nisom Pasari Achanga GST Manchan Anitaka Khan, Gong Siam Natur Summa Mozat, He en non le Angai Pa. Ziang Webel Cheza Somret Patum Point Pahnih Pasaria Siam Dang Lam Le Natsu Palna Ngai Chan Mekani Hekong Hi Vawiin kilometer Somret Pakwa Point Panga Bial Turni in Tiger Reserve Area Paltlang Tle Ma Oma Helai Chung Hathok Tur Hian Palna Mulok Thei Ani Lova Vangin Na Akomwan Pa Boka Chuti Chuan Hemi Tho Tur Labang kilometers Panga Chu Single Lena Chunzom Tura Ruwa Manni Bokin Thozo Thwai Be Seni Kong Thar Honna in Khom Mizoram PWD in Presbyterian Koshan Hall Tuidama Han Buat Sai Hi Additional Chief Secretary Pu Israel Ramtharnghaka Kai Shuaya Chief Engineer Roads Engineer Broman Trangin Technical Ngai Thak Ania Engineer in Chief Engineer Lalmuan Kima Henry Chuan Lom Thu Soin Hun Akharani Chief Minister Hian Laldeng Football Ground Tuidama Siam Na Tho Chan Mek Chu Ahmuna Aen Ngal Bokani Chief Minister Pu Israel Ramtharnghaka Nimin Khan Lengpui Airport Lo In Ti Changtlun Na Kal Mek Chu Aen Fia Tundin Hona Terminal Building Chung Siam Chatte Apona Elevated Road Le Parking Area Siam Bel Na Te CRPF Te Om Na Hmun Tur Siam Chat Na Te Tho Mek Niin Chief Minister Chu Thok Tu Tenen An Thlen Sin To Le Malak Zel Dang Tur An Soi Ho Lengpuya Vek Hian Mamit East MNF Block Te Chuan COVID-19 Shilenga Vanga Har Sat Na Tok Te Puina Tur Cheng Sanga Chu Chief Minister's Relief Fund for COVID-19 Chhun Lu Turin Chief Minister Hena Hian An Lo Hlan Bokani Law and Judicial Minister Pu Israel Ramtharnghaka Nimin Khan Khochak Tlang Dung Power Pek Na Ti Changtlun Konga Achul Angte Ahmuna Kalin ANFA 132 kV substation Khozol Ploin District Thunei Tu Tele Piani Department Ho Tu Tenen Malak Na Sang Sang Te an NFA Nuwa MJA Press Club Champaya Chanchin Bumi Tekom Na Hun Anei Chanchin Bumi Te Akom Na Thu Soin Law and Judicial Minister Pu Israel Ramtharnghaka Power and Electricity Nyang Nar Zok Nei Turin Sarkarin Thei To Chwa Mek Zel Thu Le Mei Eng Nei Lo Changa Thei To Chwa Thin Tu Pian Department Thok Tu Te Fak Omati Thu Soya Zuang Tui Changa Local 132 kV line Man Mek Baka Khozol to Champai 132 kV line Bel Chana To Shui Thar Thun Tum Mani Thu Soyin 132 kV line Serchhip to Khozol via East Lungdar Malak Na Tho Mek Ani Thu Le Serchhip to East Lungdar Zo To Ani Baka East Lungdar to Khozol in Kar Siam Na Tho Mek Ani Ati A Chanchin Bumi Tetsu Mei Eng Nyang Har Le Changtlung Nei Tura Pian Department Malak Na Te Mi Pui Hne Na Puanzar Le Shilshiat Konga Thei Top Chwa Turin Aso Mani Law and Judicial Minister He Engineer Vanlal Tlana CE Distribution Pu C Vanlal E Na CF Central Circle Pulal Rin Puya Varte SP Champai Pulal Chan Hima SE Champai Power Circle Le Officials Dangten and Joy Omani Zuang Tui Chu Champai 132 kV line at Hiat Chang in Serchhip to Khozol via East Lungdar 33 kV line in electric current Lak Chin Ania 33 kV line He 132 kV level at San Na Thozo Anitoa 132 kV level charge to Hian East Lungdar 33 kV substation He 132 kV level in Mandot Changtlung Zok Nena Siam Len Angaya Equipment Sang Te 132 kV level upgrade Vek an Ngai Vangin Hunrei Lo Te A Zo Mai Thei Anilova A Thei Anga Na Kalpui Mek Zelani Tuna Hian Transformer Commission Tura Boipui Mek Ani A Serchhip to East Lungdar 132 kV level Hlan Kai Le East Lungdar substation Na Te Hi Serchhip Enkol Ani A Khozol to East Lungdar line upgrade Na Hi Khozol Lamin An Boipui Thungani Khozol to East Lungdar in Kara Tower Part Bole Thom Chat Ngai Siam Chat Na Hi March Sang Hi Som Pakwa Thozo Ani A 90 kN this insulator te
120 kN polymer insulator mangathak na April sangni somni azo ani boka 132 kV substation khozola 132 kV bay thar siam bel ngai po athei anga chunjom zel ni in substation na arem chan jok na awangin he bay thar hi 132 kV champhai line atan man ani a junisari sangni somni pakhat khan commission ni in champhai feeder atan man zui me kani Central Electricity Authority meeting thutluk na angin champhaya 12.5 MV transformer tharle khozol to champhai in kar 132 kV single circuit line second line thar hlak thung tura ruwa manna aw mek bokani aw Sarkar lai pui chuan voi khat mana pai thin plastic man ruwa single use plastic items man zor le siam chu ni khat thlasari sang he somni pahnih atangin akhap to don heng hian plastic atanga siam straws plates cups trays le polystyrene tepo ahwam dona polythene bag man phal tur chi po acha zong 50 microns satangin 120 microns ni turin abituk tabokani polythene bag cha zong bituk kalpui dan tur hi thuang niin ani anga 75 microns aya cha lo chu ni somthum thlakwa sang he somni pahnih atangin man phal lo ani anga 120 microns aya pan chu ni somthum pakhat thlasom pahnih sang he somni pahnih atangin man khabur ani ang bag khai chi cha zong tur in kai shwai na hian compostable plastic atanga siam ero ahwam don lawa ma se hetiang bag siam tu te chuan an thal chwa ma in Central Pollution Control Board CPCB atangin certificate an nei angai don ani Sarkar lai pui chuan Nimin khan COVID-19 Emergency Response and Health System Preparedness Phase 2 package za somthum pali chu Ramchhung State le utitina te apechhuak Union Health and Family Welfare Department chuan fund hi za somnga pek to ni in state le district a te shileng mek do konga in enkol na hmunhma le hman ruwa ti changtlun nan man anita a hmasa khan Union Cabinet chuan he scheme hi alo pom to a he scheme atan hian cheng webel cha sing ni sangthum le za somni pathum ruwa man ani a July ni khat sang ni somni pakhat atanga March ni somthum pakhat sang ni somni pahnih thlenga kalpui turani tuna sarkar in chanpui na sum apek te hi state le UT 10 naupang enkol na big pediatric unit zariat somni pasari andin na turatan man ani ang oxygen keng tel khum sing khat sang kwa le ICU khum sing khat siam nan te liquid medical oxygen storage tank zakwa somruk pakhat ba ka tuna ambulance omsa bak ti punna tan man ani don ani Jammu and Kashmir Police thuchhoina talan danin Nimin piani ngani khan Pakistani hel pakhat ni nge Asia chuan Border Security Force Srinagar Bul National Highway ya han plan lai chu aloka pa hepa hi Vangkhua a ve ani nuwa ka hlum ani ta ani BSF te lambun lotum tu hi Usman ni Asia tani a JM Commander Lambu Thopui at nan achian pa ni nge Asia tani anan po hi mani local security force tenen in bein ka hlum ani a ninga ni tlaya anin ka na hmun hi Malpora Mir Bazar Kulgama ani a Usman hian BSF convoy te hi lambun tumin alo changa ma se BSF ba ka hian police te point an kap let ve ngala Usman hi tlan chhia in abul vela building pakhata atoma Vangkhua a in be ani nuwa ka hlum ani a atuk zinga arwang hi hlom ani ta ani Turkey chim lampangin kang beina satak an tuara mi sang telin ma ni chen na in an tlan sana heti mek lai hian Turkey marlam ero tuiliana wangin mi somthum pakhatin nunna an chan pha mek tuilian tuar de chanpui tur hian mi zon le chan chwa na ngor taka tho me kani a nun na chan ta mi somthum pakhat te hi Black Sea lui kam lama cheng an nitlang puya kastamonu khopui chu tuilian tuar na berpol ni in mithi somni pakwa an nei to ani Turkey President Recep Tayyip Erdogan po in kastamonu khopui hi tlo to in mithi te vuina hun hi awahman pui ve a President chuan nun na chan ta chung te chu arem chang masabera chan pui ngei an tum thu asoi chan chhuana helicopter le long manga tho me a mi sang khat zasari chuang chu hmun him lama son chhuah an ni to a tuna hian khoza thum somthum vel chu power supply nei lovin anom me kani Turkey chim lampang kang mei po thelmi to ni in mi pariatin nunna an chana thlai chinaram eker nuai ni singli sang sari chu akang chevek bokani tun na in fiam na thuthar langsar hi lo ngai thla ang
Brazilian club Atletico Mineiro chuan Diego Costa chu sanghi somni pathum thleng dai contract an zia pui Diego Costa hi club nei lovin aw meka January thla khan Atletico Madrid chuan an chhuah zalena Atletico Mineiro chuan kum khata dollar maktadwai thumvel hlo turin an thlem thlu theita ani Valencia chuan Saint Etienne chhuah san hlim le Arsenal player Louis Matthew Debuchy an laluta kumni contract an zia pui ani West London club Brentford chuan an club chanchina hawai khatnan Premier League game an khela an game hasabera North London club Arsenal chu sinhi fain an hne ngal he in khel hi sanghi somni pakhat somni pahnih Premier League season a game hasabera ni a Brentford tan hian Sergi Canos le Christian Norgard te chuan gol khat ve khungin Brentford hian point thum poimo tak an hlo chhuak ani season liamta khan championship lama Brentford hi omin playoff atangin Premier League khel turin an in petlinga an club chanchina Premier League khel tura an in petlin voi khatna ni in London club zinga an Premier League game khel masak bera ne na changthei om chhun an ni bokani Newcastle chuan season liamta chonhulama lo na an goal Joe Willock chu Arsenal atangin an leifela amana pound million somni pangar sengin kumruk dai contract an zia pui English midfielder hian Newcastle training ground na medical anei fela Newcastle a hian lut fel zui ngalin Newcastle game masabera ain lan thei ngal don bokani season chonhulam chawa Newcastle tan khelma se Willock hian game som palia goal riat ngot akhunga azonin game sari chung goal akhung bokani Leicester City chuan defender thar an neya Southampton atangin Danish centre back Jannik Vestergaard an leifela kumsang ni somni pali jun thla thleng dai contract an zia pui Vestergaard tamana Leicester hian pound makadwai som panga an senga Vestergaard hi zan ina Leicester in season tharata na an game masaber an khel huna Foxstan ain lan thei ngal don ani khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuah thei chu ani